اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. والحمد لله القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا: طلب العلم فريدة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال أيضا: اطلب العلم من المهد إلى اللهد. وفي رواية: اطلب العلم ولو بالسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يتي الله سبحانه وتعالى أن تقول إن ودي بني آدم أنكو نيما قومونو ودي كل hay goto watano kadi revandikude goɗɗum ina wata wonde ɗum ko nema goo. En yettimo kay ɓayo wani en bani adama o waɗi en kadi e mofte muhammadu sallllahu alayhi wa sallam. ɗum noon kadi ko nema goo o manti fi meɗen o inni: kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas. ko onon ɓuuri moƴƴude e moftaji ɗin fof yaltinaɗi wonande yimɓe ɓe. ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkar. ɓawɗum noon fof kadi en weltaniki allahu subhanahu wa ta'ala on waɗuɗo en julɓe kadi. ɗum noon kadi ko nemago kadi himo jonna dina l'islamu kala mo yiɗi. ɓawɗum ɗo fof hiɗen duwano mawɓe meɗen wuruɓe e faatiɓe tawata ko jibinaɗen koye nder dina l'islam, tawata kadi koye nder dewgal sunna e farilla. ɗum kadi ko nemago noon kadi ɓe yangi fi meɗen fi en wonu goɗɗo janggo en toro Allah faatiɓe fof yo Allah waɗu firdawsil ala werde maɓɓe. ɓawɗum ɗo Allah on hiɗe weltanomo kadi o newnani en wawgol moɓonirgol ɗo kadi fi janngugol deftere makko nen kadi ɓay ko fi ɗum ɗo woni ko tagira ɗen. o inni: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. mi tagirari yimɓe ɓen e jinnaji ɗin fof sina fi hayoɓe wawan rewgol kadi. so tawni en e ɓeeɗo en toro Allah yo duuminin en e hoore ɗo e golle ɗo, o ƴettita en kadi e hoore ɗum ɗo kadi o longina en kadi kalimatu la ilaha illa llahu nde hiɗen maayo. haray hiɗen ƴetta ɗo seeɗa e ayeje e suratul jasiya. jasiya ko simore nde fii darngal ma ɗum fii jiccagol. o andi wanowa jannguɓe l'école ɓen hino andi so tawi ɓe falama pinugol payku net tampina kum ko ɓeyno ko yo jiccor koppi ɗin taw. ɓe ƴetta kaaƴo ɓe wallina haa ɓe gayna ɓe nano yo ƴettu koppi ɗin o jicca hoore ɗon kadi. haray woni muuseni e nder ɗum useni. ñalande dargal noon ko yiite jahannama wona ƴettino yeede joƴƴine haa gasa on ti jicco e hoore magge. yo Allah dandu en ɗum ɗo. ɗum wiyete jasiya. jooni noon ko homɓe naatoyta e ɗum ɗo kadi yo Allah dandu en tawede e ɓeeɗo. imo waɗi ɗo sifaji seeɗa. neɗɗo ƴettuɗo taw hara faale makko on ko ɗum woni ko o rewata. kala ko wowɗa o inamin ɗum ɗo yaadare e hakkillande mi ƴettata. diina kan na hakkille ɗen gollirte, ko dalil gollirte ka nder diina. sayidna aliya mo annduɗen on karramallahu wajha ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makuno si goɗɗo haray hino maskude koyɗe ɗen yo masku ka hoore teppere na ley o maskata. sayidna aliya ndaari ɗum ha ɓeyni min nani min jaɓi samman wa ta'a, min nani min jaɓi min ɗoftike. kono o inni wo hara ka diina ko ra'ayu hara ko feere gollitirte no. o innayno hara yen masku ley teppere nden accen ɗon dow teppere nde. yonnu ko ley teppere nde woni ko tunata e ɗi dow teppere nden. kono diina kan ka ƴettirtaki hara tigi tigi on ra'ayu na feere ka gollitirte ko dalil. diina kan kadi naafi yimɓe ɓen fof jokki hunde wootere holli konko ɓe jokki ɗon hino selli ma hino moƴƴi la ko ɗuuɗa e hunde nde wo ko ɗuuɗa e hunde nde si dalili ala e mayre nafata hay e hunde. mi jotnao exemple. annabi ibrahima alayhi salam mo annduɗen ko jaatigiijo Allah
wonno jongande maka nange fuɗata ha kange mutoyta nano e ñaamo bimbi e kiikiiɗe jemma e ñalorma o mara ɗimmojo gooto tawtuɗomo e ko woni e mum kon fopp no inni kanko woni feetuɗo o jama on fopp immi wontiri sengo wooto kanko tuma wontiri sengo wooto kono tawi ko kanko woni e goonga on ha Allah mantimo kan Qur'an o inni wo kana umma wo kanko tun hari ko mofte aɗen gooto woni mofte ko inneteno mofte ko jama o nduuɗi kono kanko tun Allah kalifimo inni ko mofte sabu honɗum ko tabituno e hoore goo kan o résiste kadi mawɓe makko ɓen no tawano e teenunoɓe leɗɗe ɗen fii ko annabi Ibrahima sunnirte ko sonnajo hakke ko wañuno annabi Ibrahim tawi himo sowi hewti ka o jibinte ngata hino fiɗimo no yewtirten noon o inni wo harami jibinayno ɗo yo Ibrahima sunnede min kadi mi teenoyayno leɗɗe ɗen ko Ibrahima sunnirte ko sikki hari ngaygu hew hattiɗo o waaji baaɓe makko o waaji baaɓe makko o waaji baaɓe makko ha ko baaɓe makko sakkitorno ko inni ko wah jurni maliya anndi ko mi faala haray ko a tertolan woɗɗitolan few ko ɗum mi faala kono ko wolla ɗo kon haray mi ala jawɗe ɗum ɗon annabi Ibrahim haray ko ɗum si ɓeyni qaida wo la yurafu lhaqu bi kasrati lfa'ilina innama yurafu bil adillati lshar'iyya goonga on andirtaake sabu ɗuuɗugol wonɓe wadde ɓen goonga on ko andirte ko sabu dalilo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe kadi ɓayɓe ari makka hay hiɓe yiiɗa piji ɗi fof no timmi kaɓe wolno konngol gorrowen Allah gooto haray fof wontuno hannde kadi ayɓe haray ko hoore ɗum ɗo woni ko tabitete hewti noon e tan mo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam makanno en on wo hewtoyey akhiru zamanu tan hum hewtoyey kala innuɗo gollitira e diina l'islam wo haray ɗum no satti ɓuri jagitagol ƴulɓere yiite wo a ƴettude ɗo ƴulɓere yiite jogitoɗa ɗo hande ɗano ka junngo ma ɗo haraɗa tami nde wo ko ɗum ɓurata ne o yaade ɗi on so ini l'islam martay ma sa ini gonga tabitay fewno ɗo haray ko ɗum woni ko fewndi fewn ɗo e fof ɗen darde médiaji ɗin fewn ɗo aduna Allah on fop jaɓi sali wowlirayɗo ko woni ka ɓernde waɗayɗo naafi yaaga mo beeno préparade fi innugol leydi wootiri wowata wonde ko hawre aduna ɗo hara ko l'islam martata e mayre te ɗo ko ɗum woni coalition hannde kadi no dogeede aduna on fof ɓay tun ɓeyni ko la ilaha illa allah muhammadun rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo martata wo place maɓɓe ala e hoore leydi ndin siɓɓe meɗen goo kadi innuɓe la ilaha illa allah no wakkili tawtugol e hoore ɗum ɗo kadi finance jawdi mum ma ƴetta julɓe musidɓe muɗum kadi yo yaw felloya ɓeeɗo kadi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadisi selluɗo en fof hiɗen anndi fewn ɗo boyi hino fokkiti hajju yo Allah naɓɓe hoore jan jaɓana ɓe hajju o alaa leydi ndi allahu ɓuri yiiɗude ɓuri makka alaa suudu ɓurndu mawnde ka Allah ɓuri suudu kaaba waɓutu gooto ka suudu kaaba hino fotawa waktuuji guluuje temedere hara hinaato ndun e mawnude ka Allah ko annabi Ibrahima woni ko mahindu wa is yarfau ibrahimu alqawaida min albayt annabaɓe fof alamo rewrari ɗon kala moƴƴiɗo kadi rewray ɗon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo aziyatu lmuminu azamu inda allahi min hadmi lkaabati lmusharrafa goɗɗo ko lorrata julɗo naade hay warugol mo taw lorriramo konngol ma kuugal wo ɗum hino sattay Allah ɓuri ko goɗɗo yaata yirbira suudu kaaba ndu liɓa ndu hes ɗum ɗa no satti e Allah ɓuri liɓugol suudu kaaba o andi hen ɗone si goɗɗo inama o liɓi suudu kaaba ma o yehi o wayi ɗon fiiji bonndi haray ɗum no satti e men ka ko lorrata ɗo musidɗo ma sabu konngol gootol ɗum no hulɓini ka Allah no satti e Allah ɓuri ndu liɓugol ndu suudu joni noon ndaare fewn ɗo ko jelo wona e wareede hara koye hoore tooñe ndaaren ko yimɓe njelo wona e lorriyeede sabu konnguɗi ndaaren mo be men ko njelo woni ko jelu woni lorrirde siɗɗo muɗum hara ko sabu konngol hara hiɗa anndi pellet sa wowli konngol ngol on lorro raygol tewɗa pas wowlangol tewɗa pas sakitangol konngol ɗon ngol wowle e hoore siɗɗo ma on fii o lorro mo beyo miiji ɗi ko jelu waɗi ko jelu miiji waɗugol ko jelu waɗuno ko feƴƴuno kadi awa ya anndu ɗo ɗum ɗon hino hulɓini ka Allah ɓuri ko goɗɗo liɓayta suudu kaaba ndun kadi suudu kaaba ndun ne mara enen julɓe ɓen ko mawni ɓuri ɗum ɗo
ko ɓeeɗo Allah woni yewde fi mum e ɗe ayeje ɗo afara ayta man ittakhada ilahahu hawa ene a yaari ma a accata mi yeeto ma o jogitiiɗo mbeleɗe wonki muɗum o waɗi ɗum ɗo reweteeɗo tawa kala ko welimo kon ko ɗum ɗo woni juste ko ɗum ɗo woni peewal ngal e hoore ɗum ɗo fof Allah ni wa adallahu llahu ala ilmi Allah majjinimo kadi e hoore gandal ko o jogii kon kadi wonde o yahi haa sikkon ɓe yimɓe ɓe wonnen ka mum ngaahi ɓe jogii hakkille wonde kay waɗa piiji goo tawa sikka tigi tigi on hakkille alaa few so yi wano ndi leydi ndi ɓe woni e piide ɗo kaɓe wari o musidɗo meɗen ɗa ko leydi tawata hay huunde hay ko ɓe ñaama ɓe ronku ɓe fellata ɗon haa ɓe heɓa ɗo ressource ko ɓe natta ka maɓɓe kono ko honno ƴetti ɗi armuji maɓɓe jogiiɗi doole fof yehi felloygol toon ko fii kalimatu la ilaha illallah wownete toon ko foppunde naati goɗɗum ngo ko fii wata ɗum ɗon tabitu e hoore leydi ni hara heɓe wuuri yiya kad noon julɗo ka wiuɗo la ilaha illallah no wayi ko goonga maɓɓe si ɗum ɗon feƴƴi ndi leydi wano menen ka ɓen janngiri to Égypte aduna Allah on fof immina yimɓe yo yaw ayna woote gooto gaño fof ɓirrito kaarijo oɗo o gañike goɗɗo yilto itta mo few fof yilto kadi tawta hoore ɗum ɗon julɗo inna ha koko waɗɗo hanani waɗugol ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni ko yittima aussi ɓe julɓe tedduɓe ɓe laamiɓe e leydi ka wonɗen ɗo continent ɗo ñande ɓe ereji ala e wadde ñande ɓe manifestation ji ala e waɗude est ce que ɓe ittirama ɗum aɗo lannugol mandaji maɓɓe ɗi ko laa ɗa ko fi honno ko ɓay ko wiwɗo ko julɗo o inni l'islam on nde Marseille ɗo l'islam o Marseille tawi l'islam marsata min on mi pottoto haray o wowli ko sayidna annabi Yusuf alayhi salam wowlno kon o inni wo assijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi kaso ngon kami iwi toon ko toon ɓurani lan e diikoko ɓe woni e yuude la yomi waɗu ɗo on andi goɗɗum hino e laamu min wo an wo enen ɗo fuu a yiyata ɗum sina tuma ƴawɗa to téléphone ji kuude téléphone ji hiɗa nodde toon ko ɗum ɗo waɗata ko ɗum ɗo watta ɗin ɗi yaltata ka média ji kanko noon o inni ko leydi an ndin e yimɓe an ɓen e l'islamu an on taw woni priorité taw sina ɗum immagol angol ko ɗum noon ɓuylam ɓadade di mi waɗugol konko wiɗon la yomi waɗu ɗon o wakkiri ɗum ɗole kadi so wonino ka laamu ɗon ñande goo o maayay ma o yiwa so iwi kadi o iwi kadi kono haray mi nana e mawɓe no maaka wo ñande ñiiri hersa defa wo ne ñande dimo yo wakkilo waalugol walda ko ɗum ɓuri o moƴƴande ta ñaama ɗum ko ɗum ɗo woni e ittude julɗo ɓen leyɗe ɗen ɗo fof ka yiilondiri toon fof ko ka yiɗon ɗi mouvement ji fof memminike toon fof si yehi ha deƴƴitoyi koɓe ɓe faalaka ɓe woni e ƴawde ko ɓe woni e ƴettude ɓe tawa ɗo kadi nafa waɗari ko ɓe memminanno kon ɓe to corke ɗon kadi ha ɓen noon kadi itte kadi ɗum ɗo ko ñawore Allah kun tan hun ɗo kum feƴƴey kadi tan hun go kadi aroyey ɗo kadi ka julɗo wawata weltade kadi ko Allah ini ka Qur'an wala kadi katabna fi zabur anna al arda yarisuha ibadi as-salihun windama farlama siñama ka defte ndi leydi ko ronoy tandi ko jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓen aroye ñande go e hoore ndi leydi hara fuɗɗoto jongande ma nano ha ñaama ka nangi fuɗata ha kangi mutoyta hara ko kalimatu la ilaha illallah woni ko woni e dogude wono waɗirno noon tan hungo fewdo woɓɓe goo siga ko ngari kum fillitoyto hande kadi kono julɗo on fewdo ka fewndi ɗo hino satti kono ko ya tabitu noon fewdo ɗo wo jogitagol sunna fewdo ɗo wakkilo e hoore diina kan baraji ma no ɓuri capanɗe jeɗɗo sahabaɓe wurdoɓe ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam par ce que on so hari no welno fi joni noon ɗo wela fi hande kadi ko sa jogi tigi ndaareɗa ko ɓuri hulminaɗe ɗo kon fof nayiɓe l'islam ɓen ko ndaara e ma kon ko julɓe musidɓe ma ɓe ndaara e ma kon wowla e ma kon haray ko ɗum ɗo woni ko ɓuri e hulɓinade si mi jonni on exemple ɗo komi woni e wolirde wallahi ko lillah si yehi ha tawi innoɗo baaɓe maaki wowlayɗo ɗengal ngal mi woni e wowlde ɗo tawi oɗo wakkilike hulaari Allah anditaari ka o wi o anditaari ka o feewi
o anditaari o wuuri seeɗa o maaya e pooma tawi oɗo wakkiloto ñaamugol joddi fii argol ko jottoɗe yewten ɗo o yottintinano ɗum ɓeeɗo fii yoɓe yoɓmo woora ɗum ɗo ko ɗum ɗo haray woni ko yurmi ko naa ko goɗɗo maayi ko hino waɗudele hino waɗude kala ko annduɗen hiɗe yewtude ɗo woni woɓɓe ƴettude joddi e hoore muɗum yottintinoya kadi kalamu ngun kadi ko ɗum no wedde ko subhanallah haray hino hulɓini kono tigi tigi on gando gooto o wii wo man lam yamut bisayfi mata bi hayrihi tanawwa'at al asbabu fal mawtu wahidun wo kala mo maayaari fii Allah a wakkilaaki maygol e hoore fii Allah a maayay hara hina e fii Allah woni ko mayɗa wo kono kanko pellet la budda ko be maaya jooni noon a maayugol e hoore laawol Allah fii Allah ko ɗum ɓurma moƴƴande e di a wuurude ɗo gurdam fotuɗan hara ñande mayɗa o a seedi e ko ɓutta haray ko subhanallah haray no hulɓini kono ɗen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun haray hewtika goɗɗo haani jogitagol o wakkilo o tabita e hoore ɗum ɗo kala innuɗo goonga tabitay ko on woni tooñowo kala innuɗo feewete haray ko on woni bonnowo kala innuɗo tooñe waɗata haray ko on wonɗo e wonde lancude o ko on zamanu woni ko fewndi ɗo ko on zamanu mawɓe men ɓen makayno jamanu no aroya woɓe toriki Allah wata Allah tawruɓe on zamanu Allah jaabinani ɓe duwa on kadi ɓe tawaka on zamanu ɗum few nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki wo si hewti o zaman ɗo wo goɗɗo e moɗon o weetay ko julɗo nde mo salmina subaka hara ko julɗo wonde geeƴe no hewtoya hara wonti kefeero ma o juula geeƴe ko julɗo nde subaka no hewtoya wo hara wonti kefeero sabaɓe landi ko hono ɗum woni so nelaɗo Allah sallallah alih w sallam ɓe inni wo hara o yeeyi diina makko kan jawkal gokkal ni e fii aduna gokkal ni o ƴetta o yeeyita diina makko kan fof o suɓo ɗum ɗon hannde kadi siga o exemple momi jonni ɗo lewru feɓe joyote 2000 3000 4000 fiya yottin e hoore julɗo musidɗo ma nde ñande alhaji ousmane hafisahullah ɓe waɗanno ɗo hutubaka juma ɗo nawaqidul islam yaltinayɗi goɗɗo e nder l'islam ɗin hino tawaygol konngol ɗo wallidirgol e ayɓe l'islam ɗen e hoore diina kam ma e hoore julɗo anndu ara memi yaat hay sa juuliɗo wara ka suudu kaaba woni ko walata hara a yaltino goɗɗo no yalta l'islam fewndo o tammo wonde ɗo hara o yaltino ɓooyi hara waare nden hino ɗon kaftane on hino ɗon coñci ɗin hino raɓɓinɗina ko ala hajji ma ko oustage ma ko ceerno mais hara l'islam o yaltinima o mbi kuuron hara hiɗa ɓaawa toon a yaltino ɓooyi ko ɗum andi to l'islam o hina suura on hino tawa e sifaji ɗi fi andirgo ko oɗo ko julɗo fi honno ka ɓe waɗi définition l'islam on ɗon iman ko wiyete ko ma watara fi l qalbi wa saddaqahu l amal joni noon oɗo gollal ngal holli kono adorari ko hana adorede kon ka ɓernde ga o woni ga kon na ɗum o woni e feññinde o laati ko wiyete ko munafiqina illa yo Allah dande en sifa ɓen haray ko ɗum ɗo woni ko hulɓini ko on zamanu woni ko fewni ɗen fewno ɗo ko ɗum ɗi yaltinayɗi ka l'islam ala kadi weli wadde ɓuri e ɗeeleyɗe ɗe jooɗiɗen ɗo ɗeeleyɗe ɗe jooɗiɗen ɗo ko wallahi summa wallahi sina kulol Allah woni ko hulɗa ko ñande ɓe hara hiɗa yalti l'islam sabu konngol gotol fette bugotoma yaasi ɗon sa ɗum joni goɗɗo inna ɗo jom jonna exemple goto mi continue a darto goɗɗo no wawi inde ɗo joni l'islam o inni si goɗɗo wujji yo junngo makko taƴe ɗum ko violence no hara a yalti to hara a yeeyi few par ce que ko Allah inni ɗum no waɗi an ayni ɗum ko violence hara a yalti ko debbo ko Allah inni sonnaji wata o yaltintin ɓanndu mum ina saaƴi on hino wuli fewndo ɗo waɗugol ɗum hara ko dictateur yagal noon haray l'islam nokkanima sera ɗa yoni wa ma kana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum lkhiyara hanana gomɗinɗo gorko ma gomɗinɗo suddiɗo si Allah e nelaɗo makko o ñaawi hunde nde addata feere e hoore ɗum noon e point si Allah inni ko ɗum ɗo feere ma nde yaadu e mum si nelaɗo sallallah alih w sallam maaki ɗum ɗo feere ma nde yaadu e mum haray hato jinaka e muɗum ɗon andi ko ɗum wadduno abdoullahi ibnu abbas radiallahu anhu kanko e sahabaɓe ɓen kadi dey ɓaawo fatagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam
o inni holno o inni wo sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu kaza wa kaza min dey mi nanine laaɗo allah no maaka ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo o wowli haa o dartoyi tun goɗɗo no jooɗonno sengo makko ɗo o inni wa ana aydan sami'tu aboubacre yaqulu kaza wa kaza min kay mi nani aboubacar no wowla ɗum ɗo oɗo inni nani oumar no wowla ɗum ɗo tawi ɗum hawranaari ibnu abbas o hocciri junngo makko nano e ñaamo kala ko wonno yeeso makko o fof o fiɗi ɓe haa ɓe fof maɓɓe ɓe marti ɗon o inni mi inna on nelaaɗo maaki inna aboubacar wowli konngol aboubacar no ƴette yeeso makko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓen ko eɓɓindirteɓe noon konngol aboubacar hino ɓado kono hara na nelaaɗo maakaari few dallinoren ko aboubacar waɗi ma ko wii kono si goɗɗo yini qaala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ko yaɗiri samina wa atana min nani min jaɓi min ɗoftike te tawi a anndi a gollitirta fanka bude kadi yaada e ɗum noon kono wata wolu hay e hunde silaɗo haray ko ambugi hoore ma yaata wa ma kana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara ɗon haray lenni joni noon ɓeɓe on e yolde ɗo o inni afara ayta a yiyaari man ittahada on jogitiiɗo ilahahu reweteɗo makko on hawahu ko ɗum woni ko mbeleɗe makko ɗen waɗi reweteɗo makko wa adallahu llahu allahu majjinimo kadi ala ilmin e dow gandal wa khatama o nuti ala sam'ihi e dow nanɗe ɗen o nanata goonga wa kalbihi e ɓernde makko nden o wata taskade kadi goonga wa jaala o waɗi ala basarihi e dow giiɗe makko ɗen kadi richawatan coddu faman yahdihi min ba'dillah ko hommo wawi fewnugol oɗo ɓaawo allahu majjindemo ala hay e gooto ko ɗum sa fini a tawi hiɗa lerɗiɗi juulugol subaka si fana heewi ga hiɗa faala juulude si waɓi to feƴƴirima hara hiɗa suni wi alhamdulillah wallahi hara allah no yiɗuma ɓayna doole ma waɗuma julɗo sen ƴetti joni million ji ko woni ɗo kon leydi ndi ɗo fa noyndi ɓuuri million sappo e nder on million sappo fof ɓe mara million ɗiɗi hara ɓen fof ko julɓe e nder aduna on fof aduna allah on fof ko 7 milliards et demi yimɓe woodi ɓeyni joni yehi télé wonwa 8 milliards julɓe ɓen ko 1 milliard et demi nday noon 1 milliard et demi par rapport e 7 milliards si tawi noon allah no tawnuma e ɓen ɗon wi alhamdulillah ɓayna doole ma sina ɗum noon wallahi a watano wonde ini faman yahdihi ko hombo woni fewnayɗo oho min ba'dillah ɓaawo allahu majjino hay goto wawatamo fewnde ko nema noon ñande weeti tawi ko a julɗo woɗɗinno alhamdulillah welto tawino de ala marsude ndaare exemple goto ko ɓuuri e yurmude e fof eɗen anndi ko hombo wiyete o fir'auna alayhi la'natullah puddi allah woni e makko tawata ko bandiru bandi ko ha e makko bandi ko ha e fir'auna allah okkimo ko okkete kon fof sina peewal ko ɗum holli hay hunde o heɓaaki ndu bandiru ɗo ne a payi kum ka galle muɗum ko ñaama ko fir'auna ñaamata toon kum pallito ɗo wona annabajo molanaɗo jeeyaɗo e ulul azmi ɗum ko annabi moussa na dokkal ni moƴƴo kadi ko wiyete yimɓe ɓen no moƴƴi ko ha hewtene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam lanɗo malaika on jibril alayhi salam aminul wahay kala annabajo arɗo kanko tippinayno wahayoe makko annabi arno seydina jibril alayhi salam oɗo ne a pay kum pay kum wona keefeero geddo allah pewal ngal koye juuɗe hommo woni koye juuɗe allah subhanahu wa taala innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha a wata fewndemo fa allahu ko allah fewnayi kala mo muuyani yewtere nden noon sa jogaki imanu moƴƴi ayno e bon on faami ko wala wolde ko hay so weƴƴama ayno e bon joni allah fewnaymo fewni o si tawi goɗɗo kadi ɓoyni garay gaynteɗo ɗon haray ko kanko kadi ka la allahu subhanahu wa taala mo inni aya goo wa hadaynahu an najidayni min fewnimo e laawi ɗin ɗiɗi tawi kun ɗo hay so tawi kum helli faaka sa huɓɓi ɗo yiite haraw annda ko woni yiite fes jogoɗa juukum kon ɗo adda ha ka yiite waɗa ni kollum kun ni o sumay ko yara toon ɗum accitama nanguiti junngo ngon darasi ngo aray ko doole ɓuratama kono wallahi ngo arata few sa ɓurimo noon doole a waway mo hoore sonko kadi kono o neworta wano o neworno noon gara ɗum ko ɗum alay wa hadaynahu an najidayni min fewnimo e laawi ɗin ɗiɗi ndaare mummunteji ɗin allah jonnaari ɗi haqqille sifa ko jonni en kon ko ɗum tawata ɗi mara ha sifoore yawmal qiyama kullun ni nagge dammol sigay kala ko wiyete ko mummunte ɗiɗo fof allah ine yawmal qiyamati kunu haba an mansura woni mbulmbulti kunu turaban
imara probléme ko mari probléme nde ñande ko jinna e yimɓe ɓen ko ɓe ɓannoyte nde ñande joni noon ko honɗum waɗi ɗum ko Allah jonnimo haqqil ke o wata miijitorde o anda ɗum ɗo hino moƴƴi o anda ɗum ɗo hino boni bani adama ɗo joni ko sattimo o sattimo ɗo joni ko hay si tawi hendu yaltirimo hakkudeji meɗen ɗo haray o hersi ka ko saabu hakkil ken amma kullum ɗo joni a yaha ko katarawɗa jogotoɓe barewe ɓe fof eɗen andi ko yaadi ha takko lekku waɗani towna koye kum gotum ɗon hunde haaju mum noon feƴƴa Allah jonnari kum konko jonni en ko saabu konko jonnuma ɗon noon sa waɗi ko moƴƴi kon haray ko a conscient hiɗa andi sa waɗi kadi ko boni kon hara hiɗa andi pellete a dewi waɗuɗa kadi sina ɗum si tawino hara ko wakkilare nden noddugol wawgol waajagol fewnayno wallahi Abou Talib bappa nelaɗo sallallah alih w sallam ɓen ɓe jaɓayno l'islam ɓay nelaɗo fesuno fesi e maɓɓe jeeji e bappa mi torikema fi kala a juulari a hajjari a jakkari a waɗani hay hunde kono wi'u la ilaha illallah konngol ngol yalta nde wotere ka hunduko ma fiyo mi tefanoye yawmal qiyama yeeso joni yehi ha tawi tigi jingo convaincu kono yalla danɗen innugol ko hoore ɗum ɗo min mayata min wurata ɗum ɗo moƴƴa no hulɓini Abou Jahal en karno inni Aba Talib sa wowli ɗum luttay e tariha arabu fof wonnemo ko aw wonno hoore ɓuuray siyanko hande kay ɓay mayde ne satti e ma a acciti diina ko tawrɗa maw ma ken a jokki diina hesa ko ɗum Aba Talib o inni ana ala millata abayi min de haray miɗo e diina babiraɓe amɓe wonki ki yaari ɗon nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe suni moƴƴa ɓe hewtoy ka maɓɓe e hande kadi mission maɓɓe wonade accomplité len ɗon na ɗum ɗo ɓe faalano bappa maɓɓe ɓay wonoyi noon ha Seydina Ali yaari ɓe gandi gon woni Ali Seydina Aliya e nelaɗo sallallah alih w sallam ko aaden e koto mum kamɓe ɗiɗo ɓen nelaɗo sallallah alih w sallam e Aba Talib ko aaden e koto mum ko ɗum haray mi waɗa ɗon entre parenthèse ko ɓe waɗi ɗon kon enen fewnɗo ɓe mawɓemen ɓe jaɓata ɗum waɗe masalan joni yo goɗɗo jommu ɓiɗɗo koto mum enen ɓe jaɓata ɗum ɓe nayi on ko bappa wiyayma awa nelaɗo sallah alih w sallam ƴettuno ɓiɗɗo muɗum nene Fatima hokki Seydina Aliya radiallahu anhu si ɓen no waɗi goɗɗude ɗum landatake so tawi no moƴƴi si moƴƴa joni noon oɗo etori ɗo ni ɓay marsari few o hooti ɓay noon wonoyi ha Seydina Aliya ari inni nelaɗo baban feƴƴini joni pellete wonki ki yalti lanni few en fof le hiɗen andi ko honɗum Aba Talib waɗa nelaɗo sallah alih w sallam hay aaden e mawɗo mum hara ko baba ma tigi a watamo waɗande ɓuri kon no waɗannoma kon nelaɗo ko ɗon sallah alih w sallam ma kono ɓeyni yaw iroya ɓenma ko yaw iroyama nelaɗo sallah sallam déplace aki fi ɗum si honɗum tawi marsade hewtari kaɓe falano ɗon o laari konngol ngol ko yaw iroyama na innugol joni fewnenmo waɗe ɗum ɗum waɗaka toon few o ma yaari o hoore diina kono ndaare toujours yurmede nden hinde toon ko waɗaniɓe kon hino lutti toon enɗan ɗan hino lutti toon ela sallah sallam ƴetti procédure goo kadi kamɓe Seydina Aliya ɓe fuɗɗi noon hannde kay torade Allah yo Allah on yaafo ɗum yo Allah yaafo bappa makko o ɗayni yo Allah yaafo baba mum Allah ari kondani ɗon kadi kisan o suki ha fermi few ko jangete ila yawmil qiyama ma kana linnabiyyi walladina amanu ma'ahu an yastaghfiru lilmushrikina hanana dey an annabajo on e ɓen gomɗinɓe wonduɓe ma nde insinanto ɗon ɓen sirkoɓe ɓaawo ɓangande ɓe diina on ɓe sali few joni noon ɓayno himo andi reproche waɗay o ɓannidirɗon kisan e aya on ka annabi Ibrahima ka ɓayno dino ɓe mum doddi ha marsari o inni sa astaghfiru laka rabbi arma mi insinanoma ka joomi an min e Allah ko ɓen jaatigi mi toroto Allah yo Allah o andi o fodimo Allah wayni wa ma kana istighfaru Ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adahu iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra min ɓayno yehi ha kan kay laaɓi poste o andi oɗo ko gaño Allah o woɗɗitimo kisam o tawi noon ɓay ko baba himo duwa jondudemo haqqeji goo tawi ko honɗum o watta ko yawɗon acca ɓen makko o inni muhajirun ila rabbi sayahdin min on nde mi feri mi yehi ko ɗum hara enen jooɗiɓe ɗo ɓe mbe wakkiloɗen e ɗe jonde ɗo moƴƴa no sina ɗum hara mara dalil wuurugol e ɗe leyɗe jonna o dalil ɗum wallahi Cheikh Ousaymin ngaro e deftere makko nen sartiji fiya wuuro e leydi kefero ko goo waɗana da'awa
diina ma kanka marsa an e ɓeygure ma nde sina ɗum sellata. Annabi Ibrahima hay hunde ittarimo e nder Irak doginimo addiri Misra, doginimo Misra nawri Palestine, ittimo ɗon nawri Makka sina dogingol diina makko kam, sina ɗum mo ɓeeno yiɗi wurugol kam muɗum ko ɗum ittimo to. annabi ujjo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hunde ittare mo e nder Makka doginimo ɗon naɓimo Madina sina dogingol diina makko kam. ñande ɓe yaltayno Makka heɓe gandi ko honum ɓe yuno ɓe yaltuno haa ɓe gayni ɓe yeƴƴiti ɓe ndaari saare nde ɓe inni ya Makka ko yimɓe sappo ayyo saare Makka anta ahabbu biladillahi ila Allah wa anta ahabbu biladillahi ilayya lawla anna ahluki akhrajuni fiki lama kharajtum. leyɗe ɗen fof ko an Allah ɓuri yiɗude, min kadi ko an ɓura yiɗede leyɗe ɗen fof ka ɓernde am. sinano tum ɓay yimɓe ma ɓe yaltinilan e ma mi yaltatano e ma few ɓe yalti ɗum ɗo kono ɓay dina kan ko lazim ko ɓe kaka tabitata o ko yimmo e ha noon ɗum na Makka tun na lagine tun na to sa yeeyi ɗo joni e nder Fuuta Jallo tawi diina ma kam marsata ɗon wallahi sellantama ka wura ɗon fi honɗum ndaro e aya on arɗo on ka suratu Nisa aro e ñala dargal ɓen hari kunna mustadafina fil ardi minen hari ko min lu'inanoɓe min wawata imma gollo yara ɗo min wawata waɗugol ɗum ɗo ndare ko Allah jaaboyto en no yawmal qiyama o inna alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha ene hari leydi Allah ndi ndi yaaja si tawi ɗo marsata yaha marsino yaaɗa ko noon le woniri so ƴetti joni ene yaltuɓe ɗaɓɓere ɗen sa yeehi Sierra Leone tawi ɗo ngala ɗumana en ha yonti yildu lawol ngol sanza kadi ko ɓeyde a si tawi ɗo marché ari daarino go nokkugo kadi ka hay sa change ar leydi ni ɓeyna sa ƴetti o marchandise ɗo yoni a yeeyi hita nduɓi hay hunde ala avance ko ɓenta ko ya change ka ida l'islam o gasi la même chose sa ari a tawi ɗo tun kalimatu la ilaha illallah wata marché ɗon haɗa ɓe nima yayi ɗo yaha ka o marché taw hande kadi haɗa ko ɗum ɗo dina kay wi joni noon ko ɓe wakkilo ɗon e ɗe jondeji ɗo moƴƴinen anniye on hara ko lillah waɗen da'awa on na noon argol jooɗo tun ka hoore tabun ɗo e wawi fuɗɗorde joni ka ɓingure ma fuɗɗora hoore ma taw waɗa maximum possible ha dina battina e maɗa yani to pe wallahi koko woni jamfaden ɗo ñande goo ɗum taƴe wallahi ñande goo ɗum taƴey wawa so tawi arano e aduna yegguideɗa fi mum few min wano fewno mi hewtuno ɗo tun hari no fanɗi ha fanti haaju waɗaynoɗo ɗo hara alaji sane habbaka hande mi sikki ɗum de ɗino hande kadi no wawa wone ɗon wawa lewru lebbi ɗiɗi hara ha nde nana goɗɗo walla fi maɓɓe ɗo tummodiral alaji Moussa Molen Bek ɗo yalla yafoɓe ɓe fof maɓɓe hari si innama Molen Bek directement hakkino ma ko yahata e maɓɓe hande yahay ɗo moɓodirte moɓande ɗiɗi tati nayyi jowi lewru timmudu hara hay goto e amen menen jottoɓe ɗo sonka e hoore momɓe goto ha inna e wande alaji Moussa du'a ɗum ɗo ko a ƴettu ɗum ɗo watta e hoore ma an kadi ñande ko ni yaroyta ma yeggita fima few joni noon si tawi noon hara ardin to goɗɗum wallahi hara in kana hayran fa hayra sina ɗum haray andu dow jamma o fi a maayi wallahi hatta tigui tigui on téléphone ji ɗin ɗi jaabe fi a maayi ɗum hatta tigui tigui on aduna on o continue ɓurɓe ma moƴƴude maayino hatta continue kono wata ƴettu mbeleɗe maɗa en waɗa ɗum ɗon diina andi to pellet ko ñande goɗo luttay hara ko antum exemple ɓurɗo ene waade on ceernojo goto hino waɗi hutuba ka meɗen fi nde nawnare fewnine fewndo to yo Allah ittu fiira e mayga o inni hari Allah inni en salmingol sonnajo hino harmi kono tigi tigi on en jaɓari gollitirgol gama on sali few salmina e few lunno kadi watta ɗon kadi hara ko publiquement kadi hara hay hersata hay wonɗo ɗon o moyen awa suuɗo seeɗa ko Allah ɓuri añude harmina ko fof e bakkatuji ɗin ko ɓentewotoɓe pas feññina o inni awa joni Allah addi nawnare hay gorko e gorko acci salmodirgol joni foti ɗo ko ni salamu aleykum koni wona siwrodirede ka meɗen ɗo annole ɗo ko jarrabuɗum gotum pet woni ko Allah o wattu signal ni to hollugol ma ɗo himo wooda ɗo nani koyen wattan hakkille makko imagine enen joni so tawi hara diina kanko sifa no wonirno e ɗiya moftaji aditinoɗi min Abdallah kam mi wonɗo simi waɗi bakkatu jemma simi jeeni wiyete ɗimmi no windi ka tinde an ɗo zanin jeenuɗo momi daari o ko ngol ɓinɗo ɗon aɗa to yiwde mi watangol montude o sikka e gaccatano boneji ɗin hari ko ɗon wodirno e moftaji feƴƴinoɗi goo kadi ko ɗum sinira sallallahu alayhi wa sallam ɗin fof ɓe torani en yo allahu etni hari si yeyno kadi ha boneji ɗin ɗuuɗi Allah dégage e ɓen noon fof halka ɓen noon adda woɓɓe goo kadi ɗum noon fof ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam
woni ko interveni o inni wa ma kana allahu mu'azzibahum wa anta fihim allah halkata ɓeeɗo tippinta lette maɓɓe fodde hiɗa wuuri ɓayne laaɗo ko heewɗo yurmede ɓe fesi e allah kadi o inni allah ñande noon mi maayi ɓaymin kadi mi maayay ene joni jaka lettu e mofte an ɗen allah intervene noon kay wa ma kana allahu mu'azzibahum wa hum yastahfirun allah tippinta lette meɗen fodde no woodi hakkudeji meɗen wiyade astahfirullah ko konngol labangol noon ila sallah sallam no wowlayno ngol ko ɓuuri e fanɗude kon fof ko ɓuuri e fande gon laabi capanɗe jeeɗɗi e nder ñalla sa wowlingol no andirɗen hadis fotuɗo on noon sa waɗi bakkatu o malaikajo ka ñaamo ɗo ko oɗo laami o malaikajo ka nano ɗo a waɗay bakkatu on tun oɗo lanɗo yomi windu oɗo yiɗano habbo taw no gasa o insino ta inni astahfirullah oyno bon acci ɗum ɗo noon hay si windaka taw si tawi wonoyi ha oya a wowlaari astahfirullah oyna yomi windu oyno noon o habbo taw no gasa o anditoye joni si a wattoyi bone hun goo kadi ɓaawa wiide astahfirullah adu a wiide astahfirullah o inna on say noon yo windu bakka tun ko waddeɗa wadde kun kadi haray ko ni tigi tigi on allah subahana wa taala woni ko woni tippinirde e yurmede men ko ɗum o inni duume e wiwgol astahfirullah donc andi qissa heewɗo mo karamo ko ɓen jantoto ɗo arno ɗon inni landi imamul hasanul basri rahimahullah ko jeyaaɗo e karamokoɓe ɓurɓe mawde e karamokoɓe ka tabiinayi o inni tigi tigi on bakkatuji an en ɗuuɗi ko honɗum mi waɗata o inni wiyu astahfirullah oya kadi aɗo inni haray tigi tigi on sonnaji an o neeɓi o jibinaari oya inni duumo e wiwgol astahfirullah oya aro inni tigi tigi on min remi moƴƴaari tigi tigi on oya inni duumo e wiwgol astahfirullah oya inni min remi kono ndiyanɗan saƴaari o inni duumo e wiwgol astahfirullah nandaɗo ɓe fof o inni wiwa astahfirullah en réponse ji ɗi fof ko astahfirullah en hi wiwa astahfirullah ɓay ɓe landike mo taalibaɓe inni ko honno woni mana ɗum ɗo ɓeɗo fof oɗo ko hoore Moussa tamo ƴettu dafargal oɗo ko reedu ƴettu dafargal oɗo ko koyngal makko ɓuuti ƴettu dafargal oɗo ko ɓaawo ngo woni Moussa ƴettu dafargal nawnuɓe fof ko dafargal o inni hi ko ɗum Allah inni ka Qur'an fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara duumagol e astahfirullah haray bani adama fof bani adama waɗay bakkatu kono noon ko ɓuri moƴƴude waɗayɓe bakkatu ɓen fof kadi ko ɓen waɗayɓe haagayna yilta tuubo rutto kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala kadi no woodi hadis toon tawata ko hadis mettuɗo faamude kane laaɗo sallallah alih w sallam e maaki woosi on bakkonɗinaari on waɗaari bakkatu Allah ittayi on fof o adda yimɓe goo waɗayɓe bakkatu haa gayna yilto tuuba rutto kadi Allah subahana wa taala on kadi yaafooɓe en toro Allah subahana wa taala yo Allah o yaafoyge fof meɗen ɓeyni o afala tazakkarun ene o wata waajitade ɗum ɗo annon si Allah noti e ɓernde goɗɗo noti e nanɗe ɗen noti e piiji ɗin fof hay hunde ala wawɗo mo fewnde e hoore laawol ngol sina subhanahu wa taala haray no wumugol na wonugol hara yiyata hara ko ɗum ɗoweteɗo wonugol faaɗuɗo na wonugol hara si wola mananata ko ɗum ana fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur na ɗe gite ɗo woni ko wumata ko ɗe wonɗe ga giiɗe ɓernde nden tawata wawayde taskade yiya gonga ɗen ko ɗe woni ko wumata son ƴetti wona Saudi Arabia muftiɓe maɓɓe ɓen hewɓe ɓen fof maɓɓe nde o ndino fato haray wumino tigi tigi hay fewndojo on fewnɗo ni alu cheikh haray ko bunɗo few cheikh bun base en patron ɓe algo aqida ɓen fof haray ɗum wumno si Allah subahana wa taala woni ko ƴettitiɓe kono ɗum ɗon na probléme wonde ko a ɗoweteɗo ɗo ɗum na ella noon ko sa yeehi ha a wumi hara yiya yaasi o yiya yimɓe ɓe yiya ko moƴƴi e ko boni kono a ronki yirde ɗen guite ma gonga on ko ɗum ɗo woni wumugol ngol si tawi a nanay kala ko nante ko fof kono a ronki nangol gonga on tasko ko ɗum ɗo woni faaɗugol ngol sa heeɓi haqqille ha haqqille maɗe wawarima fewnde e hoore ko moƴƴi kon haray ko ɗum ɗo woni innugol faaɗugol ɓernde nde ko ɗiɗo woni ko fanda toon haray na o apparence yalda e ɗo yaasi ɗo ɗum ɗo hina hay hunde noon ɗum ɗo ko juuɗe Allah subhanahu wa taala woni heewi e sahabaɓe buy kadi tawata nde Allah subhanahu wa taala on nde ƴettitaɓe haray tigui tigui on ɓe wonino haray ko bumɓe wa qaalu ɓe wi ma hiya ɗum ɗo wonani illa hayatuna dunia sina gurdam hun amen tun aduna na muutu meɗen maaya ha gasa wa nahya min yilto kadi min wuuritoɓe kadi wama yuhlikuna illa daharu sina ala men halkude sina ɗan gurdam hum pet
وما لهم على نابي بذلك يرون من علم غندال إنهم بونار إلا يظنون سونا هبي سكتهم وسيكو قلتم إنه قال وم مايدة بين كبي يلتا ونا هبي تيجي كاري كبي نكاي ونا أرض تديك ونا يلتون يراي ولي نو فنانين يهوي هانيان دغو فوب دارو هاندي كادي هارا هيناغا كادي أرو يي هانيان دغو الله لاندو لانdangal o landi ngal سورة الغافر وإن لمن الملك اليوم ene hande ko hombo laamu ngu wodani karamo ko be do yona duubi ciapande nay hara hay ribo ho ribaari hay hunde men minaari goto wawata jaabaade hande kay hombo laamu wodani e nyande goto wawata jaabaade lambe foppu deƴƴane fof ko do wini wa khashatil aswatu lirrahman foppu deƴƴi hande kay si woni duubi ciapande nay ko hombo jaaboto kadi ko kanko subhanahu wa ta'ala wa inna lillahi alwahid alqahhar ko kanko alla goto bajjo fuldo ko kanko petti woni ko laamu ngu wodani si ɗum ɗo feƴƴi noon aya hikkiɗo ɗon on ko honno woyinni alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma alyawm awa hande noon ka laakara ɗo kala wonki ki yoɓete joddi ko ki golluno kon woyni kay la zulma alyawm tooñe wo alaga haray hande fes inna allaha sari'ul hisab allah ko yawɗo hasbore neññande wonande moƴƴinoɗo o wonande mo moƴƴirano fof neññande ko yaway mo be hetta golle muɗum woni karama koɓe goo sanhuɓe ayeji ɗe ɓeyni wo hasbore nden fof ko yeru ko embere ko eɓɓete kon ko hakkunde wanwa 8h bimbi ha telen e midi e calcul ji meɗen ga haray mo gayni andi place muɗum ko ɗum alayni to lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha woɓɓe ko noon ɓe firiri aya on ɗon estimation on fi hakkille men waw ƴedde felleti yawo yey ko jogandema 8h ha tele wanwa e midi haray mo ɓe wawi hettugol golle muɗum he yarayɓe sengo ñaamo yaari sengo ñaamo yarayɓe sengo nano yaari sengo nano ƴetteteɓe kadi haɓɓe ha boge inteɓe husuhu fa hullu ɓen noon kay naɓama toon ɓe golle mum e bonɗi e moƴƴi kadi wawi fotugol ɓen noon kay naɓama ko wiyete araf ɗa ɗen toro subhanahu wa ta'ala o yo allah okku en timmode labande mi toriki allah subahana wa taala yo allah okku en battane moƴƴo mi toriki allah subahana wa taala yo allah okku en battane moƴƴo mi toriki allah subahana wa taala yo allah longin en la ilaha illa llahu nde hiɗen maaya mi toriki allah mawɓe men fatiɓe fof yo allah waɗu firdawsil ala werde maɓɓe kala wonɓe toon e nema e newende yo allah hon duminanɓe kala wonɓe toon e sattede e ɓilede yo allah ittuɓe naɓa ɓe e newende mi toriki allah subahana wa taala o yo allah ittu fiira e nde nawnare wonde ka meɗen yo allah ittu fiira e nawnare nden mi toriki allah subahana wa taala yo allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinan en ka meɗen yo allah dande en ala e wawata e joguede yo allah hewtintina en ka meɗen wondude e kuntal haaju wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil